ole hei voinia keini zetiam legislature party te chuan press conference kan han kowa lai muna lo pum khom le lai ram mi pui song te chi bai kan buk chewani masa in introduction kan pe na hei kabul ka ve lama mi hi puke he kunga ani a sangau west bial tu ani tin ke hi tilal eng muana kani a longtlai 3 bial tu kani ti chuan hei ka ding lam panga mi hi puel a ding liana ani a AOC longtlai bial tu ni a tin he lam chak lam pang ber mi hi pu CL lian zuala ani a cheoral bial tu MDC ani bondia hian hei press conference kan han ko hian su hlom pathum ang dangin kan nei do la chung te chu masabera ken kan pe masa anga hei tunla ya tu tene mo press conference te kan han nei ya tin thu thang engeng mo floor test nei du lowa in mo puna ang chi te chung tiang awanga sarkar boy te tiang in pu mo na kha om tak cho wang hian thu dik kan han puang chuak don ani det ni som ni pali thani sang ni som ni panga khan governor in pu vizir sang chu CM turin appointment ape a he appointment chuatang ani som thum chungin floor test vote of confidence kan ti kha nei tura ti ani hei hi lekha memo number te po kan da a ti chuan det dili thathum sang ni som ni panga governor letter ron bo zuinan khan ngor lokin det ni som ni pali than ni sang ni som ni panga governor lekha ron bo zuinan a khanin nili thathum sang ni som ni panga khan ni som pariat thathum sang ni som ni panga Tuesday ya vote of confidence nei tura ti na lekha don ani he hiam zia chu ni som ni pali thani sang ni som ni panga a pu vizir sanga CM tur appointment a pe ka khan ni som thum chunga floor test nei tura ti a kha khami lekha ron bo zuina na khan a date floor test nei tu khanin aron ti na kha ni som pariat thathum sang ni som ni panga a khan ade ta kharon siam ani ti chuan det ni som pasari thathum sang ni som ni panga a executive member ten ot kan la a ti chuan atuk ni som pariat thathum sang ni som ni panga a hian chairman le deputy chairman ten ban na an submita session conduct tu tur chairman le deputy chairman na rom tak lowa chuan protest nei tura governor ina min ruat sak ni det ni som pariat thathum sang ni som ni panga hian nei thei kha ani talo ani ti chuan CM in chairman le deputy chairman apania an ban thu governor hna information a pek vek baka chairman in thantir tu tur protem chairman ruat emo appoint turangin na lekha asiama he lekha channa le protem chairman ta na a recommend PC biak than sangi appoint na lekha le ni somni paruk thathum sang ni somni panga a chairman thanna nei tura khriat tir na kha don na ni ti chuan ni somni paruk thathum sang ni somni panga chairman thanna nei ani a chu tuam lovin MDC puti zakunga 7th Wombu constituency kha thanani heng thil zong hi governor hne na khriat tir na pek vek ani ti chuan governor lekha ni som pali thani sang ni som ni panga a ni som thum chunga vote of confidence nei tura ti na chu ni som ni paruk thathum sang ni som ni panga a chairman a pian chawawangin a lekha ni som ni pali thathum sang ni som ni panga thengkha a valid tina ni chu chairman pian hi ni som ni paruk thathum sang ni som ni panga alo ni chawawangin ai lapsta a floor test turin session ko thei ani talowani he thil thleng chungchang pohoi DCMA a hriat tir ani
tin kan soi bel du chu hemi chung chang hi phone call te po kha nei hi ni som thum aral ta sia eng tin ya ni don tia ron na a oma ama ro chu gam nor tangin eng ma om love ti kha in chan na ani Fortes vote of confidence governor thu lovin chairman athu neina a ko ngot the ni lova governor remrot na order angai ni Fortes tura order chuak kan be se line governor lamatang lekha mu tur a om tak lok silo om talok silo chu kan CCB rules in bin phu tangin session budget ko lo ngai to bok nen date ni ko thali sang ni somni panga a session ko na notification chairman kaltlangin ti chua ani a date ni som pasari atanga ni somni pani april sang ni somni panga chunga emergency budget session nei turin session ko ani a luang takin date ni somni pani thali sang ni somni panga a zo fel anita ani ti chuan date ni somni pani thanga sang ni somni panga tlai lama governor lekha masari man na angin ama thiang ber vote of confidence nei tura ti na kandong le tamaya he lekha hian vote of confidence nei ma chu executive business budget appointment etc zong ti lo tura ti na om bokani he ti mek la hian kan member pu en zangura chuan session zo zan dar som pm vel khamin kalsan ti kan ria a nu loka pu bian thang pu en kalsan vele ani ti chuan kan sarkar thalai chuan boina alo tok chhota ngal mai ani den ni somni pariat thali sang ni somni panga khan chairman in Fortes tura fresh order angai thu governor hian a thena chuti lai mekin kan CM ni lai puvizir sanga approval pek to otpo lathap to chu tuna UDA in ti ten stake claim anvadil na date ni thanga sang ni somni panga a date ni somthum thali sang ni somni panga affected date a mangin allow appoint approve vele mai bok ani hei hipu en zangora approve da khani hemi om zia chu approval pani a om ti na ni ti chuan date ni sari thanga sang ni somni panga notification kan muangin CM masa date ni somni pali thani sang ni somni panga a approval pek to chu null and void alo ni ta a approval pakhat zok puen zangura ni som chunga vote of confidence ti tura khiat tirna kandong le tamai boka thil ti om lo tak la kheng ngai lo ani he thil hi khiat thia mahar kan tia kan CCB rules pa zut na le chu democracy norms chu pa ka democracy norms bo chiat na ani mei ba ka governor chu neutral tak ni tura ngai ani line site ani vm athil ti dana ti hi kan zo na ani kamichina kha emala matang chuan ni se nga bizir sang CM ani nakha null and void ta puan ani ti thani china khan kan ngai thla a Mizoram governor ina dan ang thlappa aruat le otpo la a CM do kan lu mek tu puvizir sanga ban ani thu le LADC budget ama hawa pass to po eng ma lo null and void apuan ani thu sarkar order nimin mai ni sharia khan alo chuaka hai himak kan tia oi har po kan ti hle ne dan tranchan tur ziak lang ho silavin aban na thu chuak order alo om ringota hai hi le kha kong bo tak ni in kan ria om dan tura chuan null and void ani thaina tur kha dan sang kuat chuakin chumi khami dan ikalawangin CM ini na hi om janai lo puan ini ti om tak tura khan khami le kha chuaka khan engma CCB rules emo 6 schedule to the Constitution of India emo India dan pui dang emo kuat chu om levin mol mang ang reng tak khan le kha alo chuak top mai ani kan Lai Autonomous District Council Constitution Conduct and Business Rules 2010 hian
CEM in ani na ahlo thaidan ban ani thaidan hi chili in kan naya chung ta chu pakhan na chuan CEM kha MDC atanga MDC ani na abanin kan dan sub rule 21 clause A1 of rule 5 kan hua ten apani na ama ku jiak mangeya ban na a submitin sub rule 23 clause 1b of rule 5 kan hua ten no confidence motion manga pai thak ani in sub rule 83(1) of rule 9 na kan hua tin CM ding lai kha eng lai po in governor in fia tu lati chuan engem wanga fia nga ya ariat chuan adin lak lo lai mi instead claim te an lo nei chuan tinat lu kan yang chu ni som thum chungin governor in tu lati chuan fia na hun kha nei tur ani chu sub rule 5 of rule 5 kan hua hemi fia ania alo tlak chau khan CM kha ding chang talo ti na ani CM ban thaina emo chol thaina eng ma puvizir sangan timi alo chungin dan vonghim tu bertu rakan ngai Mizoram governor in dan chanchan LADC CCB rules emo 6 schedule to the Constitution of India eng bungle changma tilang mia lava notification chuaka ni som hi pali thani sang hi som hi panga a alo appoint to le LADC budget sang hi som hi pangan hi ru po lo phar to lo pom vet to a chutianga budget pe po lo phar tu vizir sang CM le athil ti chu eng ma lo maya chantir lo ni ta a democracy za lo na le ram ni puite mu sit na lian taka hi kan ngaya kan dem tak zet ani hi chan chu budget hi poi mo ma kan ram kan council tang kamhan dan tur mi zong khoi thil ani a budget pass vet to nu pomani le lawe hanti te CM ruat to a ot po la to office po thani lai kal to dan tlo chan mumal pom lava bani ni le nal envoy ta puan ini hanti ngot takha riat thiam harsa kan ti ani ti chuan khatiang khani minat thil thleng alo ni ta ka wang khan CEM thar tura governor ina alo appoint pu en zangur lak lu na tukina nai alo ni ta a niru mai tha samhi somhi panga jingla dar som pakhata LADC hola CM lak lu somna ti chu ani a ma se hei hi engemo wangin achan mumal takpo riat ani chuang lawa thul ani ti chuan atuk le main riat samhi somhi panga in tukin dar sari le achan ve a amun ngaya box CM lak lu in khom na hen nei tur ti in thu thang kan sia a ma se heta hian ZPM MDC te chu ma som kan ni ngai lo rampa ber CM lak lu don chuan MDC te chu som ve nge kan ni thina tun chu ma hian voina hian som kan ni ka lek lawani sarkari na hun ruata po he program hi tingam lovin darkar bitiam ay mafia tukin jing khuan te vika puen zangura CM lak lu na chunai ani a mitlem te chawin an siat puin an man pui ani kan rampa ber CM lak lu na meu po aru karala buat saya sarkar hun tiam ma da ya no sarumati ani tamai hi siat thia mahara ngai to na ati thui hle CM lak lu chuan an nu puite an chung te po ten akibenet tur EM tur an nu puite po nal taka in chayin ram suai tu dang le officer dang te po somen
hun khan takin pastor nen ti thin kha ani a tukina ero chuan khat yang kha a ta reng lo ani eng wangin nge man ho tak le zing taka cm lak lu na he ngai ani kan ti chuan asakal proportional lo lutuka governor le lampol ho hian an nor chiam thina wanga an suai sual na rakal zel ani du mel funi hetiang hithil omdan ani a ho sarum takathil ti le sarkar man mo takadin alo ni tamai he lai ram mi puite poin kan mitla thiam atul hle mai LADC pong sual na thil thleng ngai lo kan rama alo thleng ta zut mai he kan siat thiama kan chui thiama kan hara kan dawngam ahun ta tak zatani he thil hi ram mi puite mangai na wang lam ai ma chuan laldu awanga man ho taka sarkar din chuk na lam akok jok ni in alanga lai ram ni puiten thudik kan clear khiam po ahun hle mai hei kan council kum tam tak kan kal ve to hetiang thil thleng hi kai ni point kan aya kum upa ho point an siat ngai lo thil ani a Mizoram lamatangin BJP nan thopui MNF lam te po an president te po voina lo thlen na tuma heng an program mang tur hian chung po chumak zo lovin voina an thil tia khan BJP lai district ruai tu te kha an tel deu bera MNF lam po tel chuang lo an thopui congress lam po tel chuang lo jat PM phei chu min va som lo ni po in te khan BJP ruai tu then khat le MDC then khat mitlem te mitek nuai thlatopin council session hola an kala an watling tlave mai khan ni a heng te hi kan ramathil thangai lo ni a eng wangin nge khati taka anti ti te po kha kan ngai tu thui angaya ril ru he awak thui ri mai chu wang chuan ram ni pui te po in heng he a chan le wang te kan chuya tu te nge thu dik soi jok kan ti po hi kan te ve fo te po angaya kan po ni sela etiang thil thlengkara hian ram mi pui te buai la vila ahun taka sarkar na te po hi sarkar dang te po atul chuan general election zo a chuan alading ye yang te hi ZPM legislature party chuan kan ring thlata kan sarkar po hi ani anga kan toy om mai he kan lati tur te po ani mana no sarum sarkar ma ni sela thalinga te chu avakal ve po in rammi pui te po ngai thiam ve phot mai la ti te po hi kan ril ruwa man ne kalome tan thai mo ole kha kan ho tu te tang khan kan ram din mun te chiang takin kan refia thin karinga lai autonomous district council a thil theng helai long tlai kho pui chung om lo lai ram chung om zong te le Mizoram le he khovel mun rang om te poina lai fa te in pui he lai autonomous district council kan nei chun pathiani na min pek chu sarkar kan ne chu aboya wangin tun hun kan theng ania kan ho tu te soina tang khan kan din hun chiang takin a hiat thei ani ti chuan lai autonomous district council thok tu ten lo an lak thei lo chung changa United Democratic Alliance UDA in press conference a lai autonomous district council thok tu ten lo an lak thei lo chana ZPM sarkar puvi zirsanga kai huai an pu tamei hi van doi thak kan tin an ho tu te thil ti le pu en zangura UDA sarkar siamtir an tumna lama an malak na an haider tamei hi aza thak le in kan ria ani date ni som ni le pakhat thali sang ni le som ni panga a additional 32
Governor Mizoram chuan DCNMA a lekha ti chuakin vote of confidence arang thiang berani turin governor thupek angin aron tia chuba ga chuan executive business te budget te appointment te thildang te vote of confidence te ma chukal puilo turin aron ti ani additional secretary to the governor lekha hi DCNMA secretary in atu ni som hi le pani thali sang hi le som hi panga a chairman LADC alo hriat tir ve le ha lani heng thu kan hriat ma hian kan ngai thak tak ang khan session kan nei dan te po chiang tak khan kha kan ho tu te khan an ron soi to a chairman LADC chuan ni som le pasari tang ni som hi le pani April sang hi le som hi panga a emergency budget session kovin tuang takin budget discussion te kan nei zo vek nu le session tiam chin om lova ti top ani nu ni som hi le pan hi thali sang hi le som hi panga tlai dar li le achan ve la khan floor test nei tu le budget kan pass to po chu kalpui lo turin thu kan dong ta chau ani chairman LADC hian lekha amu nuwa ni som hi le pariat thali sang hi le som hi panga a DCNMA kaltangin governor a vote of confidence kan nei theilo na chante chairman an ban na chante deputy chairman an ban na chante kha a hriat tira a chang le ta in atul phot chuan vote of confidence kan nei na tur tan hian session ko thei reng ani thu le reminder lo siam turin angen ani heng zong song atang hian lai autonomous council thok tu ten lo an lak theilo na chungchanga ZPM sarkar hian mo aphur lo ani ti chiang takin alangani ZPM sarkar reilo te thakhat le tlem cho hun kan man lai khan mi pui te le thok tu LADC a thok tu ten lo an lak ngai theina turin budget te po kan phara budget te po lungrual takin kan pass vekani ti kha ram mi pui te le LADC a thok tu te zong sung te poin min hriat sak kan dua tin voini thenga LADC thok tu ten lo an lak theilo wanga ram mi puya har satna mangan na tam tak athengani ti kan thia khian poi kan ti tak zet ani voinia yan kan soi belle du chu March thalo hi sarkar masa kalta tila United Legislature Party Congress CEM le MNF tangrual tena lo kha anpek theilo ania March thalo hi kumin budget sang ni le som ni le panga som ni le paruk budget kan pass nuwa chu budget sum kum thar sum atang chuan nikum budget kum sang ni le som ni pali ni nga mars kha kha lo pek turani hei hi tun thuta ZPM party hun reilo te thakhat le chan velek thani po tinglo khatianga sarkar kan siam chunga lo kheng ani lowa sarkar masa United Legislature Party Congress kai huai na nuaya MNF te ne na tang howa chu sarkar ina lo an pek theilo ron lang kha ania chu mi pui te pen kan hriat atha ome the chuan ZPM legislature member Puen Zangura BJP azom rualin state claim adil ngal ani chumi rual chuan ZPM sarkarina budget kan phak sesona pass vek to chu governor hena pomlo turin BJP huai tu ten an khenawanga tun khenga lai autonomous district council a thok tu te hian lo an la theilo ani governor secretariat atanga lekha chuak reng a hian kan budget pass vek to hi aron pomlo jok mai ani tin nimin ni sari thanga sang hi le som hi pangat lai dar nga vela governor thopek anga lekha chuak a po kan budget pass to chu null and void a aron puang tamei hi lairam mi pui le
LADC นะถกตูตะตานจวนอลุงเฉียดทลักตักเซตอันนี้ดานังทัปาเซสอนกันเนมีปุยทันเต้นเซสนากันปาสฟิกโตจูนาเลนโวยตามินปวนสักตะเมฮีLai Autonomous Council CCB rules za alo na le 6 schedule pal zut na a ke ni ZPM legislature party te chuan kan ngai tlat ani hun kal to LADC a hian budget pass theilo a boi chang om fo to thin ani kan thia tangin chung hun a po chuan LADC a thok tu te hlo in dan sakamo in break hi a om ngai lo ani BJP CM le athopui MNF le Congress te hian an don chiang lo ni an thil ti hi hetia kan budget pass to sa po pom lo tura governor an misguide tamei hi ram mi pui za lo na le ngai tua mi lo le dan pal zut na dik tak chu ani LADC thok tu ten lo an lak thei lo na chan dik tak chu BJP le athok pui te voinia UDA sarkar inti te hi anni ti hi rammi pui te na min riat sak tur le LADC athok tu te zong song te poina min riat sak turi kan du ani te chuan misual kan ti te thufinga chuan misual emo ru chu lovin an tlan chethin ti ania voinia hian United Democratic Alliance dia in Puaten tlan chepain UDA sarkar an siama tukina swearing in anan nei tamei hi ngai ati chalovani a phena hian enge omang ti hi kan zo na ani bok ani te chuan keini ZPM legislature party te chuan danang takin kan dikna te kan chan vo te le kanin nga na 6 schedule te le LADC constitution conduct and business rule mangin he kan ram le nam le kan district council za omna min ti chiat sak tu te min pong sual sak tu te hi danangin atul danangin ma kan la zel do na ni ti kha ram mi pui te poina min riat sak kan du ani voinia hian he kan rama hian dan hilal bero se India rama hian executive legislative judiciary lungthu pathum in kopin sarkar democracy sarkar hi akal mek ani chulaya chuan kan governor thunei na manga Lai Autonomous Council kan thian te BJP te MNF te le Congress ten kan dan kan man mek chu za na le in tharun na nei mi alova hetianga dan lowang taka United Democratic Alliance sarkar an pian tira an din tamei hi poi kan tin aza thak po kan tia lairam mi pui song song ten he thil thleng le om dan hi kan ravek tura kan ngaya voinia kan soi tang po yan thil chiang tak a riat thei bok ani ti chuan hun top lam kan manga lom thu soina toy te kan nenga he lairam chunga zirlai pol lian ber lai student association general headquarter in he kan district council kalphung te sarkar in thak jingli tuk te MDC te mule mal nei lova amin zar lam pangapia uma zuang thin te dem na awang le hetianga kan kalsel to lo na turatan anron au chuaka ke anron pen hi ro pui kan tia lom kan tia ke ni ZPM legislature party chuan kan zir lai pol te chunga lom thu kan soya tin hen kan zir lai pol te pro Bruce Student Union te point Bruce Student Association te point an support ani ti te kan ria tin joint headquarter lam te sub headquarter lam te point an ron support zelani ti te kan ria
tin ram mi pui te poin an support le ani ti kan ri a kan zirlai pol te po hi malam huna kan ram le nam ta na ke pe na waisen taka kalzel turin kan in somin kan in ngen ngala an chunga thinlung takin ZPM legislature party mingin lom thu kan soi hal pok ani tin lairam mi pui te chunga po lom thu kan soya he kan district council boile engomo thil fel lo omle dan lowang taka thil kalte le kan CCB rules le 6 schedule ra be a oma 6 schedule pong sual na lo om a hian lairam mi puiten min support tlat turin kan som du bok chewani tin waisen taka lairam mi puite po hetiang thil dik lo oma hian ke lo pen chuak tura au chuak ngam turin kan in som hal boka tin he lairam chunga hian pol lian tak tak te NGO kan ti te le dom ngai pol central waile te le Lai Women Association kan ti te tin Lai Upapol kan an ti te Mizoram Upapol kan ti te Mizo Mechi Insui Khom Pol kan ti te heram chunga hian pol rang kan oma chung te po chuan hetianga kan dan diklo taka ra be oma kan district council constitution conduct and business rule kala United Democratic Alliance na rem lova sarkarna an siam na chungchanga tele kan malam hun kal zela kan dan te hi kan von nuna kan von himzel theina tura heng kan NGO kan an soita khrang te po khan au chuak ngam tur le he kan dan paljut na hi dolet ngam turin in ngai tu na te po lo seng turin ke ni ZPM legislature party te chuan kan somin kan men kan ngen tak meu chewani kalome